Boom. Imana na ukupea onda bonlo en direct bwashim. Yudi mana na ukupea. Gami en direct. Ngolo fasila ukan direct akutswelewa. Tishia shanga mi en direct tisha mjopa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalif lumba Mwenyezi Mungu ikemjua wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarjanli ya ukaya umwezi mtukufu nu bandagandurandise mwaha wanyumeni wa sharab ikaunduma hawa hatu normalisi maislam lumba Mwenyezi Mungu zentsihu za mwiso zinu rujokau gabili ye fumtano ikao fumtano ya heri ya hepremel muharam. Mwenyezi Mungu yarbulie milango mema ya heri yarkubalie zihaja za hatu yaripue nezembi za huwa nadamu wapeo yarijanlie kheri na baraka huhanza rabbal alamin. Rumambe nyaukaya harima kalbosh ruatu makalbosh gwarwa bushiria o heri na baraka wanza rabbal alamin. Merci beaucoup, ma soeur Mamanadion. Alaykoum salam, Sujay Atoumani. Watukufu wa jamalif, ikao gamjoka ina 3e jour, si wamba izo joka njema, ruane nizo, ezendonai ili zichange. Wakati kanga joha son tipia ya ukaya, ikaipasa wakomori wa change, bangaranzao awan 100%, ya boyamba ye dunia isa ikomo. Walaikum salam mon frère Kiki Maweni. Yabo yamba ye dunia sa ikomo. Walaikum salam ma soeur Mama Nadia. Gamjou ya ukaya ngarambao zinji. Wenji gwajo uyelewa, wenji kwa na uyelewa. Wenji gwajo kubali, wenji kwa na ukubali. Haukaya ye mkomoli huelewa ya jokazi njema. Hauzinumbi iyo nganzo dunia ihise. Wangu wa parenti piondo ya miso bango ni kiyama. Wakati wani mlonda ya dojitwa ya dojo ya ukaya zintsambila njaka huelewa. Wa alaikum salam Ahmedi Munisa. Iyo wakati mkomoli ya jokamba ukaya jokati elewa hauti ishia izo ikao donambilwa. Na mpartage ni ikao domanjia s'il vous plaît. Watukufu wa jamalif Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisomema. Mdojo ya ukaya ye mwenye utukufu Mwenyezi Mungu, ye mwenye mvu Mwenyezi Mungu, ye mwenye kudura Mwenyezi Mungu, ye mwenye ujizi Mwenyezi Mungu sha si mwanadamu. Wa alaikum salam ya ma Yasini Barak. Wakati kao sonsi pia haini mluge vigilant gujo ya ukaya ye kominote ya Komori hoyelewa gebidio wa bulwezi twa wadio tulo maji ya shingo haruma zenyi wengwe besodo wakati wa joyelewa ya ukaya nari accepte erujoka zinzo tsinjima wenji ngwamba ubotura ngwambo zinji ngobabuho zinji kabati changement wallahi ngabo changement wakati kanga rambulana ngarjulana ya ukaya homluyele 100% ya bega mhoti zembizinu uonga nzomri kawo speciali Mwenyezi Mungu ya mwanza ya mwanziza yodi mana jumwa bia ni watukufu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Wa alaikum salam Reza Said. Ya rijaili kwa wanadamu wa hanza na duniani hauhumilia na njema haheri. Wa alaikum salam mahabati la maorezi. Watukufu wa jamalif yoti bizari ikanga wanadamu ikao watukuwa nizorambao haukaya ikanga bomlikao ya kaubidi ya kubaliwa izo ikao doyambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waiche na abu hatu wanduzahe wa muhimilia hashar Wadzima nambaya ya Abdul Muttalib. Bonjour Maji Naima. Oui. Wadzima nambaya ya Abdul Muttalib. Wakomori watukufu. Je sais pas pourquoi Ahmed Mounissa. Wakomori watukufu. Mtido shangaya. Haukaya. Yemana wenji. Wajao. Warambiao. Da wajo ya ukaya. Garizamba wa hasbabu ya Mwenyezi Mungu. Na singaru wanoni zo ilizi change. Na sisi do jozi change. E jozi change. Mwenyezi Mungu jabar. E jozi change. Mwenyezi Mungu jabar.
Nam partage DJ ça y direct bange ho kutsongo ni par. Nam partage DJ ça da ngeiho ngutsongo ni para. Armo direct ngujwe kas. Watu kufwa Jamalif garmambia ni ze sujet kadro nizo. Wa alaykoum salam Fatima Ahmada. S'il vous plaît, partagez le direct. Ye sujet amando inu sujet kao ya madame Shohatu kao gena 25 ans. Gena 25 ans à 26 ans. E mwanam shawai hagarde ngozi njoro ni hahe rango wakati yafanya ngwe kao zoti ndizo yafanya ngwe kao zoti njema e mwanam Shohatu abasarzamba ungena 25 ans 26 ans watukufu ya historia mwanam shawai banda hanambia ngasina mezi mili ya mezi mirar ikao tikautsaha nifanye tu pour toi tanitsahe mbaba hahe mrumahe akawo mbaba hahe u bonjour Fatima Ahmada u mbaba hahe mrumahe mbaba hahe mwinyi humzaya wenjiga mjoju zisa mrumahe namnaje wa alaykum salam amilati kuku Ibrahim Amina Muhammad Rasma alaykum salam gamjoju zisa yegu jama mbaba hahe yengu ambo mrumahe ya Latif inunrongo zajili lilona maha ya uwaza rango mana mshewoi ya lona 28 ans ya lona 28 ans à 22 ans aba sarzamba ungena 25 ans 26 ans e mwanam Shohatu hauno ya ukaya hogarde horohoni gezjom tuwa duniani raili hafanya rungo ikao daina mbaba hahe yatsuka ubenza yatsuka ujua bahata mbaba gajaka ujua kawai mwana hahe wenjiga mjoji saje mbaba gajaka ujua kawai mwana hahe ya mzaya ye mwana gajaka ujua kawai mbaba hahe ya mzaya subhanallah kuma buturamu mbaba ye mwanamshe we yatuka ujua kawai mwana hahe namnaje ye mwanamshe we yatuka ujua kawai mbaba hahe yenda hata wahunrani hata walali hata wazaye mwana nabo kabati ujua kawai de mwana hangu kabati ujua kawai wa alaykum salam no la chiko kabati ujua kawai de mbaba hangu we mwana hangu subhanallah ngamjo hujahar mwe hadisi wakati kao mwanamshe watu alaykum salam istina abdu ye mwanamshe watu ha résisté pendant 5 ans ya souffrance ha garde zelongo na we famingwa juao zongo zontipia ezijaji ezandisaji en tout cas nzaza mwanamshoi hafo barini harme bahari ya nzuani na Mayotte. Oui bonjour mwanama le grand DJ Sai, partagez le direct garjo jarma ze détail muyelewe ya ukaya emani mwanamsho atoka ujajarambia basa haukaya mbaba katina foti gamlitsana mwambieni ye mwana katina faute shaye mbaba garjomri haze faute pourquoi garjomri haze faute pourquoi nsishanga iba Marseille banu gabwa baba wenji walala nuwana hao gabwa baba wenji wandu wajua uka walala nuwana hao wa violo wana hao yoti hadisi ya rabo Marseille. Merci beaucoup DJ Sai, n'en partagez direct s'il vous plaît wa baba waluha mumjwa Marseille ngamlidi tena nzambe walala nuwana hao yode sujet ya mwando sujet ya bili ngarjo ujaribira haruma sujet ya mwanam Shohatu ikao sikuwa jana hakaubira haruma ye page ya RTLC ya DJ Sai ikao ye mrumahe ye mwaname kabidi ya mlole hende hakahanze ya mangamize ili ya fiha juhudi ili ya jiwe badala waelewa na ya mlole hasi abu hafanya ziharama au sikuwa hombiza kajaonea sikardo vumbua zina sikardo vumbua mji shanga jo jar detaye yo wanzo ya juele zina no mji wa hesha babi woi gujenda arme epaja RTLC wakati kwa madame Shohatu hahe hajele za harongoa. Troisième sujet mazababi wanipare so sikuwa jana wakagarini msujua bala wakaunitsaha msujua bala wabirinanzani komsa shawazi yale gari komkuwa waja wazia ili haunshangaza wazia ili hauniterorize wazia ili yauni intimide komkuwa nizie ze messages za hangu shakwa jasubuti heli naka wajibu kwa jasubuti wanitsengelea kwa jasubuti wanikomea shawasiho garini wahimi wakautweba boba ya hao finalement wahimilia shababi ya tujoka urinringra wakaharuma 4 à 5 personnes haruma gar wani wono
vonso zangu wanihimisa kama bwala wangu ndami shawahimi harugwa nshangaza warambwa ya ukaya kwa na ushinda wa nshangazi warambwa ya ukaya mimrumme haukatswamba ya ukaya ya ujuni kome yangu juhelelea zorongo ikao domanzao ntizirongo we ntizambe ganjo zamba wanambia ekawe mwanamme fanya video urone sekango jozamba gamfanya video ya leo haukaya haina troisième jour me urongoa niliditsina nwambia ya ukaya tiwa toria na mintina honda indina fanye plainte nimrumme meulinde shababi hamanda mihansengelea ngwajua ondo ya ukaya kwa jashida wanshangaza ngwajua ondo ukaya wakaurongo watika wajibu ngwajua ondo ukaya wakaujikaza sikaujikaza ngwajua ondo ya ukaya heni ajokatsengelea ya bangu tushe yetriko njoreme ya mwando ya buwa ongojo ya ukaya tuiramu kashangaziha haukawo ya mliwa Mwenyezi Mungu wanduna wake 10 wake 20 wake jana ntinau intimideha wala ntinau rinrinra haukaya mimrumme mi shababi miti shababi bona jamanga walaikum salam Imran Ibtisam mi shababi depuis Okomor mi shababi depuis dans mon quartier warupi angwa joka ya turamu ye shababi rangu Komor turamu ye shababi rangu harme quartier haukaye komba ikaude nwano niyoban indiyo na kayuwani ya homrani hangu haukaya tikawana na uchamfu tikawana na mbi wandu sante katuram c'est un homme yabo yuzo ikomba na ibala komo lujahunu manga kabajaka internet kabajaka ze direct za Facebook yodemana mitula mukaya hunuze direct ngizo gamrongo siwambia ya ukakamna ushida mnifanya hata mazi siwambia ya ukakamna ushida mnabi hata barongo wala mruna tisubuti hantushe gani na dura mrongo we shayo ujote ngele yabe gutushe gamjorema njamba njo shida nwane na nruwatan sha njoto wa mzima yeroho iyo mbabi yongi yosui mbabi yongi yosui wanduna wake watan wandu wake 20 gamjoni uwa shawo njoheda hata timzingara nganjobala mzima wanda kiyama iyo yongi yofaru garjo huja mbabi watukufu wa jamalifu garjo hormaze suje za hak suje amado gambiru harme makarbo shwan nambia ukaya mrambu wa ya ukaya gamjo huja nrongowe wizura merci beaucoup ntinauzi ya horongoa nsujwa kabala mji prepare munsahe haumbili nziani mkanza mpriepwa haumbili nziani mkanza mfanya hamaga mjoshida mnishangaze moneli njo reagisi haubana msokele na nziani mono laturamu na rzire menase ronela ujo reagisi mono helikaudo na reagisi ya ukaya nja shangaya nja intimideha simjibuni ahotwa oma om ya ukaya na mbabu he hata watike mzima ya jou eseye ya ntushi na mabe hata na watike mzima jou eseye ya nivuletriko mrongo kabati ya oze mka urongo hamenasi sika mjibuni hamenasi mka unambia ntifanye mesasi mwambia nga mjofanya finalement mwamba ukaya yefanya ngarjo honesa sami nga mfanyo message. Oui, Ibral, bonjour. Gan fanyo message. Ni din mwambia ni ya ukaya wallahi nganyo atiti. Ne kamrumme, yohenda waeche, mrukadi ungana na grupu, yende ya himilie bani hahe, watoreane. Mruhenda himilie bani hahe wabe ukaya, ngamhutsaho nariwane. Gwamborongo ntujibiwa na ronesane. Shamrungu jojuha ya dungane na wandu sinzo. Hamam jomba tuo, ya paronata kerma tiktoku, harongoa, timpara hani menase timmenase sabanga sarmo telefone midena hunike telefona hangu bahibona mnika ya telefoni hani para wanduga ishi yao katsuhamba kaga mjohuja gari johuja gamwelewa katsuhamba kaga mjohuja njeni hutsa haunga johutsa hana shagwambo garjohutsa finalement wadi sorongo wa wenji ewa on va te montrer pamda za hezini yedelwa kaundea da rombo hanyo garjohonesa na balawa tsatsaya c'est vrai numéro yao si wanike numéro hao wanipara wanipara mwa numéro onkonu njaka mhara si jusa o waka TikTok waishia ye message ya ukaya njarinringa sabahai ebanu hutuambani hunipara
ulio ya huja waweche kwa bogarjo huja sonsipea eba numruge mara huja waweche. Partagez le direct. Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarnike mwisho mwema. Shawuri mliwao Allahu waeche. Si mwanadamu, si rungu, si kalboshi, si nuhusi, wali mliwao Mwenyezi Mungu waeche. Yede ponjo kanzarambi na mbie mazababi wala ya ukaya. Gamfanya message, na mikasi litifanya message vana. Je vais traîner à Boulevard National. Wakati wangu pengo jobi la Boulevard National. Na migamjola wa Boulevard National. Longoza 18h, 19h, 20h. Cha midi, 1h. Gamjoka Boulevard National. Midi, 1h. Gamjoka Boulevard National. Bon Fazak Isaf. Midi, 1h. Gamjoka Boulevard National. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h, 19h, 20h. Yodo wakati njo rentre. Yekanyi wangu wa ume. Gamjoka yabo. Wangu huja. Chanjo jibwe kamja. Mtowa mzima. Mzima. Walaba ike mjao watsanu manshangazo sikuwa jana. Mrambo ukansi na ushangazia. Walaika munjilia ganjo balia mzima. Iyemba biyongi yosir. Womna message mtiti. Na kanzana mbiye makalbosh. Ika usikuwa jana. Mtujua wala wajajua ntahe. Mtujua wala wakawabila nziani. Wani wono wakanza wafanye sambla. Wafanye namna ya one ya ukaya. Eske roshanga mjomba uru one vavaya. Ika ngujo shangaya. Roneke mjomba we ngujo intimideha. Wazi ya legari wanihimi sagamambwa landu dami. Panunga wana bababa ngawe mjewiri ngawe jau godongo jikaza ukabanu ngujo shida wane tsaba bien sûr mi mwana mme. Je suis mtou baba. Je suis un homme. Si je parle comme ça parce que j'assume. Izo manza uhinga. Izo lanza ugaramzo mzeze video zao tsaba we mtiti. Oui salam la charmante. Saba we nyua titi saf. Mwinzieze video zao. Gamjo unifa. Donge senyali wao. Gamjo huwa saba wallahi kam naushida. Wallahi kam naushida mniwe. Zora. Na mke watsanu juma mbali. Umuhimu na mtwe baba hanyu hata. Watiki hata mzima ujon tushi. Parce que yo jotredi hatsengelea wongu johelelea. Njajo shida nwane nao. Shangam amini nzima yo hija. Ntina utoka mbafenya. Amjo shida na fronte. Pourquoi pas? Gamina mihonomili, mruga na mihonomili. Mrugu jujani bazize. Finalement, warungelu wakahanza, nsujua kaila betizi, wakaweye ufanya. Nsujua kawale objectif ya hao, wakaunita. Nsujua wale wakanza waonesoka, eski gamjoshi dari sasa nye mjomba woi, warambua ya ukaya linu shababi nsuji jaziza. Ni mrume, tina ukubali mria nshangazi, wala mika shangazi. Mushangazi hamju shangazi aswabu ya Mwenyezi Mungu. Shati mwanadamu. Watukufu wa Jamalif, partagez le direct. Garunda uharuma et deuxième sujet. Yon soka ubira nambie majo wa jomba wa ya ukaya. Niwa titi gamfanyo message. Na mino fanya vanu. Gamjo trene boulevard national. Depuis midi à 1h. Gamjo kezo na boulevard national. Hata 20h, 18h, 19h, 20h. Si vous êtes des hommes, vous pouvez venir. Oui, maman, tu l'as, mais reçu le ici. Il y a moins bien que moi, n'a sur une grande danger. Allô? Allô, maman? Salam aoujua. Gamian direct nda ukana baraka. Mwenyezi Mungu ujumrehemu. Dobi Hashimu hanambia alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ujumrehemu. Ndizo mwanzao. Ah, ok, bisous maman. Bisous. Do na mzazam lolo hetsu mwambia. Ya ukasio lizo mwanangu yamba waba sangwa bonongoza husu. Lolo hetsu mwambia sha. Yengu joka haza ya mrumme. Yengu joka ya hakana haza ya wana matula muka janzami mibahi. Wale washa haza wana wane owararu wafu ya bakidame. Haza wana washa waili. Wafu. Majumel. Haza namna mwana mme hafu. Mimide nazali wa yabu wa unja unsuwa ishela ukaya tika mtiti tika na 3 ans. Dia kaunzalia wafu yabu wa unja wana unsuwa ishelea. Yediba nabia matula mya ukaya. Huzaya wana joka hukahanza. Huombo Mwenyezi Mungu ya uhensizo wana wao wakanemuo. Na Mwenyezi Mungu hawatamani hawarengi. Yabu baada hati turamu kutujwa ngujo mrenga tsundai. Ye mwenye utukufu Mwenyezi Mungu.
ngiyo fardu matulamu ya dojwa ya ukaya ikaka kusudiwa wanahe wajokangwa wanamuo ikatika kusudiwa na shohangu jokangwa wanamuo na Mwenyezi Mungu hawatamani. Wa alaikum salam Ricardo Yassine yodi mananambia matulamu ya ukaya soyez vraiment sage ujusema nza uhimide Mwenyezi Mungu yavukishe mwana hao haukaya hukana wane harango warabu wanawasho wa ili majumel na mwanamme mzima eyabaki turamu ekaturamu haombiwa wahaho himida Mwenyezi Mungu jelikao hanambia ya ukaya o wakato wararu hafa gajakana toma ya ukaya mimi ngamjoshida ni vive haunga mjokana mu hata mahamitsa na mahasita Mwenyezi Mungu anahansa tabasa izo yajo kwanza fanya ngujofanya yidimana nabia maturamu ya ukaya ka tranquili utijiperturbe haizo minambao daikatsumbi wa kami wa haho miwa haho njaumbi wa kami wa haho Mwenyezi Mungu ujoronge shumbesha. Wa alaikum salam na dhamati Mwenyezi Mungu ujoronge shumbesha. C'est normal ya elewe ya ukaya ya uvomru Mwenyezi Mungu ya urengo Mwenyezi Mungu shati mwanadamu watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na musomwema shae kaipasarizie ezendonai ritizambe mbune ndi ajisuke ndi ajirobe arini. Wa alaikum salam ma souvenir Said sha wallahi garjo wana nezembi ili zichange watukufu wa jamali fungarda harma ye sujet ya he mwana mshahatu ikawe sujet inu e mwana mshangu yi hanipara haneleze sujet hanambia ye problemu ikawe ya munra bonjour nafu Said haneleza zenongo ikawe za munra simwambia ya ukaya ekaipasa ni zambi ni jeni mvumbuwe e mwana mmewoi wallahi na Mwenyezi Mungu ntina ufanye sujet ya hao ekaipasa ni uheze harma ani harma ye Facebook ya hangu ili ujaurongowe wallahi na Mwenyezi Mungu ntinau hubulia wala ntinau kubali nizambe ye sujet. Alhamdulillah hende osome mwana madije sai au siku wajane mwana mshohatu hende havumbua mji wahe mwanamme havumbua histoire heni ujo kwanza ajue histoire ngujidarmwe ye live ya DJ sai ya jana ya shie shami ntina uvumbua mji tina uvumbua zina shaga mjoleze nungu ikao dozajia watukufu wa jamalifu mwana mshatu woyo mwana mshaikao mzazi wawana ikao geselibater walaikum salam Saidi Amfan mon frère baada geselibatari ikamo gonma usiku wa parisa appel ye appel ya iparisa harenge gamwendo vite fait banda yo hadisa saya hamba shadonesa ya ukabeike yamba hajivumbua havumbua no mji shami kavumbua mikavumbua mji. Wa alaikum salam Muhammad mzee Sheikh Fundwan bana mshatu wa parsa apeli na mwana unafiki ya huwa nadamu walo harume rezo sosio wanaume wajihanti walo ma arnaqueur ikawo yo system ikawo gamjwamba beme wakati na kakomor gabo mzali na kaumanza hasa havumbula mwana Ricardo gabo mzali na kaumanza si parsa telefoni yahe numero yahe walewa dada si parsa numero yahe simpara allo hajus ay we Fatima amiti Fatima désolé asamani babo titrompea simkupea yabonga mjwele hadisi ya jiru ikao unuchwa ikao si wanaume wa kumarsu jwa ufanya hakupe eruheli nunda ay utila rudi umpara sisi bala timpara aswamahani dabala sikautsaha kuzinu wangu tsokombo Fatima titrompea sheli na huishi hamawe gentil kanzaru julane ngamono uchwa iwa huwa naume vala harenge numero ya mwana mshegu mparo banda hambilwa ya ongu mjua shagwa nzoko mkwe mwana mshi ya tujouzi siya unike numero wangu do gwambu vala hatrompea kanza mrundwa jina mwana mshulera hadisa tababotu na rata sinema bawe na rabo kuja trompea ukanza unipara na rensi hizo yesuiti ya tulamu wakaya yoibiri komoro eza jiri hindu bo watukufu mwana mshatu woyi haparo ya telefoni ya hauno numero ya mpara bande numero ya mpara kajaelewa yende hata wae hapara ila numero ya mpara ya mafilisha harenge ila numero hapara hahundu mwanamme de ya jusa na ula mwanamme wa mji mzima daye naye ula mwanamme ya puha bavu zima mji mzima daye naye na rabe mji mzima
samahani baba laska utsamru kadha raili tsindawe yabo désolé ma sœur. Hakupia ula mwanamshahatu. C'est-à-dire haka empe kolza. Banda yo bazi hahe hajunru hakupe. Banda hakupe watukufi hafanya. Yende hatahardi hapara. Upara niswadisi ula mwanamshahatu. Ibidiri julane. Ibidiri mwanashahangu. Na mrengezo mko hitwani hanyu. Msido yenda ohazaru. Mdojo ukaya ngabu wangu wa jiansi kibazi hao wende wadula uza. Wadonu kwa naswatu wa profite. Ye mjomba we hadumani ya baya. Ye mjomba we hadumani yambi. Finalement wanjia na haruma mahadisi daene mwanamshahatu. Kumkuwa wajulane, waonane, waprezenteane miji. Ay, si puhaiho, si wangu wa bavudima, si wangu wa mjimzima. Mwanamshahatu wa jihundu waye, wabaki haruma conversation ya WhatsApp, conversation ya internet, wajulane, raili, yemru nge gentil. No gentil ula ha prepare, iyo maniere wanaume wanjwa kwa urumia. Orenga numero za wanashahatu, wawapara aiti trompea. Na banajwa kado ya mparao, shangarjo jwa ujulana. Iyo ideoloji, inwa jina. Badala hadisi ni mwanamshahatu. Wanjana haruma mahadisi. Mwanamsha ulo gentil, mwanamsha ulo célibataire, et mwanamsha mbage célibataire, et mwanamsha mbage célibataire. Yabo zijija zarongo zikir. Badala wende na uhadisi, finalement, gyo oblige mafotonga wao. Comme mafotonga wao. Ah, tu es beau gosse. T'es beau gosse. Ah, tu es belle. Et mahadisi yende na utsanganya, ika obligatoire waonane macho kwa macho. Banda waonana macho kwa macho. Wapu harma region zima, wapu harma mjim zima, ika oblige ezenongo wizo ya mwanamshe he confiance, ya mwanamshe ulo célibataire, ya juanza mrumme, wazio na maji, na mahaba, na nyanzo, ika oblige ya zingare wala. Vaheba ade mwanamme, habali ya nrabo, habali ya uchwai, ngwena objectif ya zanzao, hajihundu, yode baze ya hae, hauhaka hazifanya, haukaya wenji watemanyo kaske, c'est pas la première fois. Iyo famia hae, nanduzahe mwanamme, waparo siku wajana harmela vya DJ Sai dade mwanamsha kautemanye haonesa ka c'est pas la première fois izo mwanamu yafanya eza fanshahin wende waonana mwanamshi hakrake hatombe amoureuse nele bogos mwanamme vae hatombe amoureuse ne mwanamshesha kaja tombe amoureux haukaya ngina ya kaushanza eska kanza hindi hakanza Burundi Allahu alam eske habiha Burundi karna uzamba vana yika ola mwanamshe banda hatombe amoureuse ika oblige ya dalike mwanamme hasihi hadohenda ze weekend wahenda ze weekend hakaulala hohe mwanamshe wanasho hangu rani jajar mwesuje ni jadetaye ya mruka doju wabuzidume mruyo mnika confiance na mruyo mnyezi Mungu bom DJ Sai mruyo para mrume ya tulola mru haukaya haina ndola ya ndisazina yecho hisanai kairi homro ambage na hawara kamtina projet ya ulonana mwende Burundi sheka msamnika na namna wimo flow DJ Sai ngujoka miji ngujoka direct ya sujet spécial ye kamnika na msamklia ye kesto ya ndola ukangarijo ulolana ye kabada muhatizana kagamjolo na mtendeza zina na Burundi wallahi na Mwenyezi Mungu yendola yo yekaishimia yendola yo yekaiwasuli bahari gamjo harma mfano wangu mituramu fundi wangu aparoparo haambilwa ukaya ni mzaze ya ukaya fundi Jibril ye mwana hangu ngwanzo nashoni wa hoturamu hajibwanaye fundi wangu Jibril hanipara iyo mtoto dojezo omfano huo banda fundangu Jibril yanipara hanambia ya ukaya botira ngabo mzazo erdarasa yanzo ulole mwana hae simwambia fundi wangu ya ukaya bofu mimi gamanzo njitaishi mrumshangu ntutsaha nitsaishwa ni ibiri par intermédiaire fundi wangu anambia ukaya botira ye mzazo huo hambaye mwana he don hanzo yenda ukaya zongo za husu halali yondola enda hadisi na wenaye ika oblige nende sidunga damina wandu renderi kansi renderi hadisi ripartage tsambie mwanamshe ya ukaya yetura mukomona haruma zenyido za Facebook uwede tura mumona wabanu ukaya haruma udongo juja unona ngami bogosi uone tirahara
unione kemna rabo yurisa valodo uladu atomrengeza mwanamshamba ndawe wede turamu niko huona na jibiwa yengo nanzo gamuhanzo ri hadisi directivala fundi hapara wangu wa hadisi fundi hapara harmade bangwela amba ukaya ri hadisi mahari fundi jibilu amba garjoto mahari kanda ri hadisi endo la jeri fanye dans quelques jours banda ri hadisi endo la jeri fanye dans quelques jours ola mwanamshe hanifanyia hanambia turamu kebidio uje hunu hatu hondani hangu ubako hangu dans 3 jours ni bakida minawe atosi kurjuka ulolana jelto shefungo na wala saru desider kazaleda gala maturamu ge content ge fiel banda tsimambia ya ukaya vanubu mama watsamlu mshenga mumlolo maturamu gena besoin ya bezia one mjuhu gena besoin banda tizala wa michi ni bezem lo lenzai ule mwanamshi hanambia ukaya tuufanyie biye uje ubaki hunu shama mahangu ya tijue ni bakida minawe 3 jours simwambie mwanamshi ukaya ntina huja mimi ntina huja jamais ekai pasa nije ohaho watina mzazaho hojua na bodan 17 jours ngajoko lolana ijo mkinisha wajirizina rifanya uchamfu mwanamshi amba ukayeza bali yo mafiti kogojoka ndo la tabano ntuhuja habeka kutuja bo kutunanza profiteur sabaga mu profiter hin misina baga mutsahondo bagonanza yabwege jabidi wabego nifanyo bie ni jeni bakondani hao kutonza mama ho yajue nifanye 3 jours da minawe ani c'est-à-dire akanzana de la lause ya unukaya eske gamjodo shinda mabraya nuga gamjodo shinda norowa eske gamjodo shinda nifanye zerongo simwambia ya ukaya ntina ujua nitlezina harmandola ya hangu en plus ndola ya bila harma intermédiaire ya fundi wangu et mwanamshi anambia ukaya c'est obligé uje mamangu kana ujua tada ntina uja je peux pas venir patiente, il reste 17 jours, on va se marier. Où est le problème? Madame Chamba, profiteur. Hanike cousinwa, et cousinwa a dit son menace. Na une idée, c'est me bloque. Si moi bien mzaze madame Chikan tutsa hendola. Ntina ufanya. Auke mwana hongwanzu ya walale, njeni bakidamina ye, harinje njeni bakidamina ye hofukoni hae, hondani hae, hata 3 jours, rirambulane, ngi wakatiyo, wale wanjeza ngu Marseille. Si mwambia mzazi ukaya désolé mzazi abotira sarulezi ngu sarandi sorengeza tsaba mama je peux pas déjà ndo le yandi sa fitna e mwana hangwa zoni fanu go sondizo e mwana hangwa ani hanideya de cousine wahe hani menace comment je vais marier à une femme qui m'a insulté alors que tikanzani vila manza kubinadamu kaketsubi dir bira harmazina ketsubi din jeni bakiankasheti hondani ha nakanza na bakankasheti mzazi hamba wakati na parafundi Jibril masha Allah watukufu wenji wambabo mimi cinema wenji wambabo tilabo vraiment na la moifenya wote ufenya mlola madeside mlolane wandu kwa beliazina yaboga mwambie nyaukaya yede ndola ya mando na iparisa ya jokaba sasa tilola gamino wana hangu shema na mshaka nzarende harmanzia za kushetwani badala alkaza le dati la houlolana simwambia ya ukaya ntina ujua njeni vile Burundi wala ntina ujua njeni bakondani haho fanya 3 jours watina mzaza ujua ntina ujua ntuhuja mwanamshe handea timbloke timwambia ya ukaya ntutsa hendola haukaya mwanamshe hasaba li afikira ndwajina ntujwa eyo piège akanza teste eske akanza ko nina bakondani hahe haukaya kariba bakondani hahe gojo mkinisha izo yanza onabentu accepte yambe gunarcele ya hawija betim viole hawya ni viole mimi alhamdulillah Mwenyezi Mungu ajalie yeshulike jendelea akayandisa ushetani gamrejei harma sujet e mwanamsho hatu hambie mwanamme woi ike mwanamme woi wapuha mji mzima region nzima komkuwa bwatukufu wa hadisi waelewane mwanamsho atombe amuro yosi e mwanamme hajihundu vahe hatombe amuro ya kiunafiki wende wa hadisi badala ya ukawadzima na mkowadzima na mwelewano na mwishiliano wadeside walolane e mwanamshi hapare fame ya hai wiplazo e mwanamshi hapare fame ya hai banda hapare fami ya hai ye mwanamshi hadiside no waduzahima e mwanamme hadiside no waduzahima mwanamshi waelewana zerongozo nsipia ili wajiwambize ye mwanamme hatize kondisyo zahe hajikaza ukaya yenge na gena CDI hajikaza kange na nyumba hajikaza kange na gari na ula mwanamsho mji mzima region nzima ya Latif
waelewana wakazo usiku kadele 14 juillet de wajombiziwa. Watukufu, waelewana wakazo usiku ukale 14 juillet de wajombiziwa. Yabunga mwele wao wangika wa hansi dati. Le dati la haja. Ika ulibanda le dati lija. Gamjua ondola. Mwana mshawi hapare fami. Hapare wanduhuze. Hapare wanzani. Wapihe mikatli. Wafanya tout ce qu'il faut. Na nyinga mjokaya. Ndola bai kenge fanyo hodani. Yona harama. Katina ndongo ya tuzi prepare mwana mshawi. Mndu ya parisa mwana mmewahereji. Mndu ya parisa mwana mmemwamjini. Yoni banu ranzura mbe nyuwadzaze mlu faransa wa. Mazingara le giri kado mjini do mjini. Ho mjini do alo maparfe. Wo yumrede zinu wanu wa region nzima. E ya fanyi mwana mshaku wa izembi zinu we wanu wa region nzima. Wanu wa mjim nzima. Na buwadzaza hatu mle unufaransa mzingara giri. La mdu mjini. De mjini. Na nyimza ya wana ika wadona zesprit za Macron. Wadona zesprit za Zemmour. Wana hanyu wa wazungu. 90% wa jodunga magada wadunge wajenu wede zao. Gampasa za opportunité za wanahanyu walulani wakomoli. Kamtuzi accepte. Wakati la wahadisi. Watukufu. Na mangali mnyezi mwela nikima na mshuatu wa irohonku. Yani kima na mshuatu wa hikma. Ema na mshuatu wa wakansi wa prepare harama. Hala he fami. No wanza nukaya ngamlolo ale 14. O wandu zaheneze fami. Wende bala wa prepare. Wapiha. Waandalia. Gwalinda ubana harusi. Subhanallah. Gwalinda ubana harusi. Yabonga mwedo wa mbrefu hokaya yo sujet deja ya rongola usikuwa jana LTL9. Ya DJ Sai kao manamshe haheya ka urongoa. Sharehe jaka haheya harma DJ Sai. Hani para mimi tuiramu hanambie sujet. Simambia yendo ha DJ Sai. Yeka ipasa uheya urongowe. Tabo hangu ntina uparo hubuli ya urongowe. Wala ntina uvumbale zina laha. Diwa zabu manamsho hangu. Manamshango ono ya ukaya ntina ujwa mvumbu wa zina. Tina ujwa mvumbu wana medzina. Tina ujwa muhezabani ya rongowe. Ika oblige yondo ya mwanama DJ Sai. Yende hula ya rongowe wanroku wakomori pia waishie. Walidi bwana harusi yaje. Bwana harusi kajaja. Walidi wampara katujusa. Wampara kwa tujusa. Wapara wangu wajue. Waka mndu ya para emanamshe ya mpara. Hamambia hewe. Antuka bwana harusi waka na hujababa sarizamba ole 14 la leo. Bwana harusi wangu reje ye mtola kahae. Na bano uziro nyuanasho hangu. Ganyi hamana damu wala hitima. Ye kamru hafungulwa mruka jureje ye mtola karahamre jalolo. Na mkela dimji yankili. Ye kamru haransi wane mru mahe. Hafungulwa tola kanraru. Hafungwa tola kanzima. Wabiri mezi ya waza. Vale tola kanraru itimu. Ngojololora nguge mru mahola ya hureje. Emane mshaku wale ya preparizi harama. Ya fanya zenongo ya rengeziwa. Ya tula zeina. Ya tule bote. Ya kansa linda ubana harusi. Bwana harusi ya tsuhuja. Wapara wambila ukaya. Vano usikuleo ya kaubidia jahulole. Gurejeye mtola kaha. Watukufu gamunuka yondo gojema. Na magalo pe ulunu wanaume walo faransa ba. Na magalo pe ulunu wanadamu ikaw watuna hata watu uyelewa. Efasili ya mrumshe. Mrumshe shinu hindi. Ezamado mrumshe wa imzate. Wandu wa rizaya. Wandu wa jana si hunduniani. Mrumshe wanu duari vama wari tukuzao. Wari apporte dans leur ventre. Pendant 9 mois de souffrance. Et de chagrin. Je sont si piango a subissé. Raha na huje sharafasha mrumshe. Mzazi. Haukaya rizalo ni wazazi. Ebwana wei haratse manamshowe. Mnyezi Mungu hamnika taufiki. Manamsho hatukajajiwa ya hafa. Manamsho hatukajajangamiza. Shahashindi hakana sanfra. Shaholila halili. Hosikitia sikitia. Bando wanyanya tujumteshea. Owanzana tujumteshea. Ze fami. Ebwana wei kuono nziro. Avahele 14. Yele 11-12. Upare manamsho ambe désolé. Ntina uhulola. Enruko enugio nyangu. Pare manamsho ambe ukaya ntsuna uhulola. Shango tsatsazo hatale datilije. Wa usiku uje. Jiwikeka kwede. Umtrahi. Umredenai. Eske wa binadamu. Wa upeu bwanaume wa Komoro. Na mregeleze nafsa mozanyu zikenjema. Mrenso upeu nezero ngombi. Ba Mwenyezi Mungu katira dinani. Ganyina nasho hanyu.
ganyina na shahanyu ganyina na shahanyu ikaka mtuna na shahanyu ganyina wazazi wa mzani. Longue vie à toi ma sœur, chaque mludini mwambie mwana mshangu hufanya naye parce que mwanza ni réaliste. Hufanya naye horenga mwana mmehamanduo umhenso umkodani ha. Mludo renga hawara na ungawona wana désolé. Gawona wana ureke mwana mme udomlaza. Rahija hulola. Gojo umone sa ishu ya kabidi jiade ka hulola musu yade ya tukiwa yambe kasuja. E kamru hali wanana mwanamme ya jialo le mru kambuli ya Burundi. Oui, salut City Soirée. Wambuli ya Burundi. Gejo mkinishi hayareme. Ya kekaja ukana de objectif ya yanza. Kisha mwanamshi amada we. Mwanamshi hangu. Longue vie à toi. Shageja kaubidi na mjiankili. Wopalsa kalibo shampalsa makalibo shabagwa zwa mloleni. Wohija mtsua tomo dani hangu. Mbehe harma parki. Ntina haba mwende Burundi. Shamri kauze weekend ya kaurantre. Ya kaujo hao. Ya kaulalo hao. Ya ho 90% mkawenda Burundi. Kaire unike mruma nziani. Ya tuunika promesi kakujo hulola. Umbulende Burundi rana unika mrikao ha unika promesi. Ge fiancé aja hulole. Ola yorema. Kaja sante ze katsu Parisa. Ze doze zahe. Gujoro haende zahe. Gabwa kwanza wandu wa kriyo. Wadungura mahiyo. Wadungura baniwe. Wadungura bandreme mabe. Izo son sipazo ufanyishia. Izo son sipazo ufanyishia. Hakanza jia lauze. Baho kujamambia ukaya kuna ujwa ulauza. Ni lole rangu. Nge uja usiwone. Shahaja ya jia siwone. Ya lauze yendeza. Ukade objectif ya. Yo bonjour Vicky. Le grand Vicky. Watukufu. Waze wa hangu. Wanama mabani hangu. Wanasho hatu wanisuma esclave. Nyezi munarpone shari. Nyezi munarpone shari. Zabanindi mtso wishia. Zabanindi mtso uyelewa. Haina mwanamshe ikawa hapuromiwani mwana mme walolane. Bonjour Farda. Utsikubali umbeha Burundi deka haonesha hinruisho. Shimjiba ukaja mjibia. Gujuru haendeza ukashila dishwaka ushanza ya shile. Mwanamshe wangu punazonu ula umunzima. Désolé. Geja kabide mwanamme uya jadu laloha. En dehors de mara, yedi bana mimi na communicani babi titi exemplaire ya hangu. Ya hendo la ya hangu ya tsa. Nedina lole mwanamshe. Ra ele wananjani mlole. Ra hantile date. Ya nambia nedina bako hahe 3 jours. Ndola la hodani hahe. Mama hahe atijue kanga mibala. Simwambia kaya ntina huja. Hau kaya ntutsa mwisu radio fanya ngotsolizo. Ah viens, c'est pas obligé qu'on va coucher ensemble. Je dis. C'est pas obligé qu'on va coucher ensemble. Ça ben non. Un homme qui va dormir dans une chambre d'une femme. Gohansikabu kwa na nzanje shetani. Ratibago na fikira uzanza. Simenye. Wanasho hangu na mjaki na ukana baraka. Rambi wana Muhammad wanena wadonga pinisu arma mijia hao. Na wadonga pinisu arma mijia hao. Wanidonga puha mijimizima na region zima. So di respect. Wabakisha na rohombi. Unupe mwaname we ya ufanya. Unupe unu crime. Watukufu ngadorme deuxième sujet. Latukwanza albirimbabi. Rabi mwana mshahatu. Prochaine fois. Uhunga mwana memba kwanza hulole. Utimbale hujo hao. Gamanzo monane. Na mwende haruma park. Eda mweti honziani. Utimbale undo hao. Parce que non parle jokin mwana meyajeda niya mwana mshialale pour rien. Surungu jonda Burundi. Wanaomi hamada wanu. Nyezi mga mregezeni seroho. Mretize plan. No uchafu hanyu. Ya nzamdolu ya mikmaki. Finalement, mga yafanye harama. Ya rengeziwa. Ya tule bote. Guldo bwana harusi aje. Na bala bwana harusi. Zefikira zahe ngulolo mrajina. Gule je mtalaka. Nyezi mga naponesha shandu hamada wanu. Wandu hamada wanu waneda mwikawa wibidi watunda wafungwa mikaba ya wasusubarini. Na mangale sacrifice amadi mwanamsho hii harama yaifanya. Towe mapesa mwanamsho pia harama yaifanya. Ibidi ulipesa ngo pia mwanamsho ya se prépare. Watukufu gadorma et deuxième sujet. Et deuxième sujet watukufu ni sujet ya usikitif. Sujet ya usikitif ikao la plupart ya hanyo pia gamjura wezitwa. Gamjura wezitwa. Chazi wanzuni mambia ni ya ukaya.
ni wa baba ni mazababi mlola o wanro shahani mzauda nyinao mtsoutu ndo wanahani nungu hamanda zinu ngazjo mjiliani yesu jenjoni yambe bano abasa ngazjo uhunda mazababi wenji walu haruma yensi ya Faransa au la plupart ya hoa baba wenji walu haruma yensi ya Faransa na mazababi wenji warantsio wana kwa tsubilio wana o wana ngwarudu wandu mararu rahoja jua na hao suraya o wana ngwarunda wandu maduhazi rahoja jua o wana hao suraya o wana ngwarendi hao ngwalelwao nuwazaza hao watina ujua ukaye mwanangu fanhano nando mwanangu gebani hando wakati kanga mjoka o wanazola omanga waotso huwa a la seconde wa utsangaya a la seconde o beza waneneba a la seconde o beza wakarumaduhazi hakol a la seconde ikao gamrongozo wazababi wenji na wababa wenji au kanga wababa wenji wazaya wana harmotino gasina 5-6 kwa tutsobilo wana kwa tujua elo wana walio aibu ngajo wapara mzima hamzima watukufu yesu jenyamba wanu harmweza jiri woyi mwanamme mzuani yalola mwanamshe mgazija mzuani hauke mwanamshe woyi ngamjovumbua yemzaze yerejyo ya hae haukade rejyo ya hangu désolé mwanamshe kaudi yalolwa oui bonjour botozi mwanamshe hapuha harmwe hambu mwanamshe hapuha harmwe hambu mbabahe mzuani nzazahe hapuha harmwe hambu ikawe mrumahe wayi mzuani pur halole mwanamshe wayi ngazija hambalia hwenda zahe mzuani hambalia wa alaikum salam masur kalarobe hambalia hwenda zahe mzuani hende habaki mzuani dane mrumshe wazaya mnamwana badale mwanamshe hatomba enceinte yemrumme hamwambia yaukaya ngamwedo maole redela tsahe maisha ola mwanamshe habaki ula mzuani na bomzazahe mgazija mbabahe mzuani habaki ula mzuani ngulinde mrumahe yamwambie yende hau yareje ula mzuani ekahunde maisha ola mwanamme ndabaki ula maole halola hula ola mrumshe habaki mzuani hazaya habaki ula hata emrume utsumwambia rahautije finalement hashidi hafanya 1 à 2 ans rangu ya zemna mwanaola oui bonjour Kamal Jack ya zemna mwanaola ola mzaze harantie mwana hula nzwani habagamodo mayoti nedena ole mruma hangu ola mwana mshohatu harengeja pawa nyezi ngwede hamtamani hafio barini mwana mshohatu mgazi jamzuani harenge evideti hohenda yangali ola mrumahe ulo mayoti hende hangamia hafia hobarini yabo harantie mwana ngena 2 ans 3 ans ye mwana banda ngena 2 ans 3 ans mzaza hafio barini habaki hata ye mwana hakaulelwa nefami hakausia mbabingazi jandono wanduzahe ye mwana hatimizi 18 à 19 ans hauno ya ukaya na mangale décalage yamandio abase mwana ngena 25 à 26 ans ye mwana ola harengele japawa wenji wamwambia ukaya utsedeba mzaza hafio barini hambaga mwendo ukaya ya kusudiwa haini mrugumbiwa haumbiwa mbabanikao diajo kaufia ola moto mbabahe kajaparo mpara mbabahe kajaparo tunda rangu wakate mrumshahe ya hafa mwana ula ya luna 2 à 3 ans kajaparo henda nzuwa nenda une mwana hae kajaparo tunda ke mwana wenge na muo katujwe mwana uo ukaya ngena maukati na muo walaikum salam masur nizar mna mwana mshola hafanya 18 ans à 19 ans harengele japawa hawasuli nzuwa awa sarzamba ungena 25 à 26 ans. Et pourquoi mwanamshe akaonipara na mbi hadisi mwanamshe nge bouleversé mwanamshe deja kati mwema yembaba gasi na 2 ans rangu ya separe dene mwana ya weti shumpi hadisi gamdin rejay ola mwanamshe banda hende ho mayoti ngajoko na shatonda hula wajia sortis mru hende mayoti mrungo ndo ya leshi ni ahunda shema mrungo ndo ya leshi yeshitsouliwa ni mru yavuke mwanamshe atonda baki mayoti hakaufu tapala ili ahunda maisha
katujua mbabahe katuona mbabahe mufikikande na ngujua mbabahe na bala mbaba hahundu msafara hende Faransa hazaya wanahe hunu Faransa badala za wana hunu Faransa hasi vacances mayoti na mangalie bwa tukufu subhanallah hasi vacances mayoti haone mna mwanamshe ola hadrage mna mwanahe katujua kaola de mwana hae vahe mwana katujua kawa yimbaba hae angala mwana wa mrati panda 2 ans angala mwana wa mrati panda 3 ans mzaza ya tuhufa watu mtunda watu enda nzuano da mangalia watu enda tambabano da watu ndi mwana ola shema ishahonga kiriyo maore ye mrumshaho hafubarini hubakisha na mrumshe mrajina huzaya wana wanrajina hudeplase honde huja Faransa hudugana dene mrumshaho hubaki husihi vakansi mayoti hosi ya vakansi mayoti hende haone moto hadrageola moto ye moto baheka jaharaya hako wana shahatu wa ujua walola nuanrumaduhazi nuwa bebe hao ne maisha hao ya jaukiri. C'est pas la première fois owa bebe hatu wa ujua ulolwa wana shahatu wa ulolwa nuwa bebe wanrumaduhazi wajua shida wa wazai wa wajuhu ne wahunde maisha yonga mzijua moto wa 20 ans moto wa 21 ans, moto wa 22 ans, wa upia ngwa lolwao, ni wangwa lona 60 ans na 70 ans, mayote ne maisha hao ya kiri. Wababa wenji walona 80 ans, walola wana shohaku walona 20 ans na 18 ans na 19 ans, 25 ans ne maisha hao ya kiri. E mwana mshohaku wende hadragiwa ni mbaba hekatujua. Ye moto katujua mbaba hekatujua ye mwana, Mwenyezi Mungu akafanya siri asrari ya heila, yembaba hende haone moto hajiwane moto banda hajiwane watukofu yemoto kaja muharazizia hanambia pia baturamu radisi demna bakoule banda radisi hani vingi hae sidisi kaudu baki demna ivavo silalana wae désolé bale jokongulo jinji silalana bakoule bakole tibakida mina wae hata tijatu tombe enceinte bakole ya pasheni za Faransa simwambia kanga amemziro amwambia kanto shuka mayoti njeni deklare mwana dizola mbaba hasi mayoti haja deklaro la mwana baada ha deklaro la mwana kajahansi hata yazaya shahasi yabo hata haipande hula na mikarakara habalao la mwanamshe ujahunu Faransa wakauyenshi haruma mnamji msohambo mji baada mbele ya ujahunu na balaka jamlola shangu johuni anje ya mlole sha baada hamrengi gwa insha haruma nyumba komu mrumshahe hajaula mbaba haransi ula mzazaho wanahahe yakamnike maesha hula mayoti wadungana wazayo wana hunu Faransa haranse mrumshahe hajaha lola ani harenge mna mwana woi mna mwana hae na balaka tujua toujours wakatila ngwanzo watre halali ya mlole mdole ifanyishi hao watina mbaba wa mwana yongio dao mdole ifanyishi hao watina mjomba wa mwana mshe yongio dao mdole ifanyishi hao watina fama ya mwana mshe yongio dao wataha mruhula wanruhula haru wanduhuze na watatu wanduhuze watashe ifungo halole motola banda holele motola ye motola harenge mafoto ya hene mrumme habe hanzuani honeso walonzuani haukagaja kanza honeso ukaya hamitiwa kajakanza ya honeso ukaya hamitiwa banda watashe mfungo ola mbaba hamlula na banga wanadamu wapeu mndu kadolola mwana wangu watina idhini ya mbaba haumjomba haumana mamru watashe mfungo watashe mfungo ye motongi haruma furaha na raha na balade jaha saha za yangene mna mwana hasiba la nge mafoto yala hayabe hanzuani banda hayabe hanzuani o wakanzuani warambua mbaba o wakanzuani warambua mbaba wambie moto hamba wede mrumao hamba semo mari warawezito ya Rabbi
kamkana di magardwana hanyu mawazaya gani wanadamu weji mlo Faransa vanu mneglijo wana hanyu kamsutundu wana hanyu gamwenda uzanyu hanu atu wana hanyu gajoka andwa mararu usiku mwende wana hanyu mwiso warendehe warendehe des femmes faciles hawajunga ngwa huza harmaze are usuko darma are dobi swabe godwa tsai put seba ndo hunde mwana ho bala heli watsumlele wa neglige wendo wala le mwana le nwana hanyu gabu wa baba lu Marseille ban gamludin zambe wala la nwana hao wandu wazijuao wala la nwana hao wazijuao go Marseille ban ola moto hobya le photo o wakanzuwani kwa jashida mwabamba habari wa rawo zitso danda hawambia kawde mlumiando la wembabahe mwana hangu na ula mbabahe bala wala dojuka umwambie mwanamshe ukaya wode baho ya Latif wala dojuka be mwanamshe kawo mbabaho c'est ton père pourquoi ye motu halindi wala wamfelicite ye motu halindi wala wamfelicite wala wamferesheye kwa tumwambia tamba habari nguwa arsele ibanu mrende ye fami wa mwambia ya ukaya ye mtume wa ikaudi ya hulolao uode baho uo mbabaho mutulaha kajarede haji hadisi ya hemotu ya kama yote yamba kanisiba kidamina mme wangu na ula mbabahe shawai hazamba mbakwa hamba wumbabahu ya huzaya ye motola hauzisa mbabahe hamba ibanu hupamulo la mrukadha hamba wode mrumsha hangu hafio barini hamba wode mangu ya Latif subhanallah Mwenyezi na nikihatima njema ya moto ona kajakana ataba hamambia mbabahe haba gojumru kadha hamambia wode mrumshangu afio bareni haba mide mwana hao mide mwana hi mwana msheola imbaba ula hazuhudiwa imbaba ula buematso mwana mshadi solila problemu zinjia ce qui est pur c'est quoi imbaba katsuhanza ya turuku ye motu haturuku mbaba haunu ya ukaya hajundwa perturbea yakili ya heitawa katsu shida ya fanyeje katsu shida ya reajiseje sharanguba na asamenye hana mbaba katsu anza ya mkonsidere mrumme ula mbaba gwanzwe masiru gwanzwe ya kause mwana ye mwana hamba no c'est interdit et c'est fini t'es mon père Ibana zone uzisa ukaya yimbaba wengeje usoma Mwenyezi Mungu iyabo gena mavara ekatine mavara ya ukafanya zina la hejamlola yibanda kajajo kawe mwana hahe yabo gena mavara garanzwe mafundi warijibu arambie imbaba wengeje gamjuka geja kawbide basabe gulalone banda sajua shagama zonjo watukofu yembaba weye klalo niyo gemru hinri eske banda kajaju abo katina madharo wa Mwenyezi Mungu subhanallah badi utitsamwati hufa gamjo upara na ibu hunu pia bua baba malaba gamjo upara na ibu hunu pia bua jomba malaba gamjo upara na ibu hunu pia bua mazabe mi malaba haukangani wenji malola wanahanyu mtso walela gamjo enda nyoti pia mwedemu wa draga armaze baldeni gamjo pasa mwanzani pia mwadrage mlaleda nyinao ye mwana mbaba wei kaka hatunduye mwana rangwe mrumshahe ya fobarini ye mwana ya kana 2 ans ye kaka huenda nzuani hau haka upare mwana kajajo enda hate mwana ya kemrumduhazi yende ya drage mwana ya lale nae hata ya mlole hata ya mite ye mwana ya behema foto ya hahe ya hendola ya beho hao mabuka ya wembaba hao na mbaba katsujua watukufu mbaba kajaka ujua kade mwana hai shaka majina bi mbaba hoi mletitla kilibo sinema ngono ukadeja usaho de Burundi usaho mlola humanane mrumshaha mbaba mzaza wana ya huleda njema usaho jua kwa imana hao diwaze zabira utahitabu wa Mwenyezi Mungu umanze tanki mwana shausudomba ukanibulie gasi na 2 za watukufu rangi mwana mshahatu ya hadiso ya iparisa ya lolo ne mbaba uo ya jivura definitifu
shahaono ya ukaya zerongozini vomieni pare mwana mangu turamu hauke mwana mshakaza ya heye ya rongowe yande tumabia no uti heye haukaya wanadamu huona ukahulada na mbaba hao gajoka kabatu jo hulaumu kabatu jo amba hufanya nai haukaya kabatu jo hukamoto mtiti ya ulone foti mbaba kabatu jo hulaumu shauti heye hauka wanadamu watu jo ranga koreho mkomori manadamu wapeo mzuani wapeo mgazija wapeo mumadi wapeo kwa jajona ya ukaya huka innocente iyo tifoti ya hao kaido anza uheye wabegoji venuo wakomori wajo hulani shoka kwa naona ya ukaya kujanza ho henda mayote pia ruana shatu wazaza hako gwaundu watapali wahungi vimeyer izo ndizo mwana mshatu yafanya hende ya tsahe ya tapali ya hungi vimeyer badala mbaba hahe hamransi banda hakana 2 à 3 ans. Merci Karima Mustafa Karima mbaba hahe hakana hamransi hakana 2 à 3 ans. Mzazahe mwana wei hafia hobarini ebari ya nzuani mayote ye mwana hatimis 18 à 19 ans. Hasihi mayot ilenda tsai vimeyer hende harakontre mbaba hahe tanke kopa mbaba hende hafanya zekaudia ona maswila alhamdulillahi hafanya hani za ufanya hamdeklare mnamana baada hamisa hafanya ni za ufanya hamdeplace Faransa hamdeplace mayoti hujahunu Faransa habakida yenae banda habakida yenaye haranse mdu mshahe mzazaho wana hahe hasibabu de mwana hahe kao weyamlola finalement a partir ya hendola de bahani ya kao jajao niswa ya ukaya buje bo ifta honja hutra kansi da ye mwana uo mbaba haho ye famia he mwana mshe washemeza nkodo bande mwana hao hawaire mafoto ya hendola ya hahe o wana hahe wamwere mafoto ya he ndola ya he nemrume ye fami waone mafoto hulanzuani waone ukaya halolwa ni bakotalinu wahundu ya ukaya ola ya mlola ola mbaba hahe mwenye humzaya badala ya mahaishirini na mingavi mbaba ya rantie mwana ola ya kana 2 ans mzaza mwana ola ya fobarini hede hara kontre e mwana walolana ola mbaba hajusa hazingarashe hitwa ye mwana nge haruma douleur jusqu'à maintenant ika obligé banda 2 ans ya parisa ezajiri nezigozonti pia ya bwe hanywa ya nipare ya zitorohoni ya tijofa hajudi na hamu ya nabie nenambie ye mbaba ya turuku ya tijofanye montre bêtise hauka mbaba hamadawe aba sawa sawa joka wode mwana haho mleti tranquille ye mbabu wala la dona ye usahula la dona ye shakuti na droit wanzete na jo udorema haujo ya dohubulia rantso ulada mjinga rantso ulada mjinga uretse datani babu asawa jwa kayode damu ya hao geja kaubidi ubande wabegwa nzondo waremetsela ikahufanya ulaba wallahi na Mwenyezi Mungu pase mzaza ya fio barini watuone sata condoléance suone sata msiba shamzaza emru mshaho ya fio barini watu sanzua no darenge mna mwana huo watu sanzua na ngo perodio hate mwana we ya jatimizi age yaki adulte ya jemayot ala furansa sinema ngamlitsana no habi hate mwana wa mza ya dawe naye wo mwana hao mjuwa hao kutina drododa wo mtunda hata baba Mwenyezi Mungu ujoswa mibanda kujaka ujua chaze des conséquences za wanaume wengi wa Faransa wana maneglige wana hayo mtoto wana hayo enjour gamjula la nao kama naweza enjour gamjula mwa wa himar mazi are de bus haukaya mwana usolo la mbaba na mzazi yenda hata mzazahe ya palpiter haukuwa na walobanu gwamenye hawezi tswa baike gwa niko malezi kwa tukilwa ileo usiku gamjula wabadaga mjokazi are de bus wangu wa uhuza wanawashe wengi wa komori ngwaenda mazi are de bisi masi usiku nyinyi wa baba Hamadani gamjenda usiku malalenu wana hanyuka kamji kamdo pal kamfanya haini manadamu ya neglige wana yafanya tu pour tout hata yenda ya lotundo wana anywa tsikwanwa mararu ramoja watunda wana anywa tsibali khiyankli ramoja watunda mmono kawo ye hasara ipari sandi halala ne mwana halola ye mwana gia kauja jahu kaula mwana hai
shagaja kaujua imwana mshagaja kaujua yenyi nyimlo Faransa bana mshishagabe Marseille banu gabo mlela wana gabo wandu wala wana hao yusadi senda bonzaba utsaba Marseille banu gabo wababa wala wana hao waka au courant wakaujwa kando wababa hatuna singa zifanya hao mchijo shangaya gabo wana wenju wakaujwa ka c'est mon père mais je le fais c'est mon père mais j'accepte gof Marseille banu Mohamed Hadjon alaykoum salam mchijo shangaya na mbaba mwana josubuti amditi na mbeni Marseille banu gabo wababa wenji wala wana hao hasha wana watu harazizia gerabe weya tukaujua Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike musomema Mwenyezi Mungu ajalie kheri na baraka rikiwa nada maudo tunda wana na mkera mtundu wana hanyo na mkera mtundu wana hanyo msijude mpara na aibu bagatsongone aibu heli ya mkeletsizane hewe gabo wenji na wenji walo Faransa banu wana hawa watu watunda wana hawa walilo na rashahobahi na nyinga mjwa kama na yokana wita ngubezo hanjia kori haneneva hakanatai wadu wanazala wanu heze sindanune zeangre ziwanene besa natai zinji mratiba kihu hata haja hunge mwana haredi hamdwa mararu kutujwa kala di mwana humononziani humruju humononziani wanzaonde wa mrenge hewa gani mabioni buwa baba gani mabioni mazayo wana mawaranti na mdotundu wana hanyura jakatrotari na mtundu wana hanyura jakatrotari mratijo kanziani akatarma plaani gabo siku le boulevard nationali wambaba ikao wanahe watunda yo walela gasivalari himi haono mwanahe havili kajamu na ukaya havishia bakodo mzade ulana dufi subhanallah mzade ulana dufi mzade ulana formu wode mwana hae bomroa ya mwana hae havili wa heshinwa na bobu yabekela sonsi pia likao hali mwangalia ya mwana hae havili anjo wa heshinwa hakawa hulangujo haonokala de mwana heli mwambwa pia likawa hani mru hali hanywa ule hajirujia kajabenza vale mwantu hajibaya ngwendo ba heshinwa hamono hamruju hakaya haba wa formu hamruju yede atonga raka uharangale mzali kudo kuni mzali ula pita mzali ula na formu njema ye motu ndi hakauharuona ulade mwana hai bundwa hatso sa zero woda ulo yabo walelo gera benyikaudu mawaranti hewe na mtundu wana hanyube mbaba woi zini yafanya haja parse konsekansi haja parisa ye konsekansi mtijembe kifaransa banu mdu hazayembe uyu hairanti haende zahi ya keka watundu ye mwana woma udu yake mramararu yende bahanu ujundo gomrujo hau yende babanu wabe gomuhimilo mdrage hewe iyo konseni mnikauni buwa baba wapeu iyo konseni mnikauni buwa mazababi wapeu iyo konseni mnikauni buwa jomba wapeu heni yarante mwana yarambo ke mwana gena seta ye mwana gena wita na mdoheda muwatundu wanahanyu muwarambuwe suraya muwarambuwe tai muwarambuwe forme mratujeda hapara na ibu honziani mratujeda parse mwana honziani anza muhimili yambe gwanzo mdrage na wala de mwanaho yabonga ramba bada winju hanyu mneglijo wanahanyu mzibizo andwasha hanyu wana kamtsafili hanyu wanahanyu ngwa jenda ngwa jilela o na nyinga mjoka mana ulona nweva uoyo ushida yoka yeta yoka na tai mana ulona diza uo dejange na tai mana ulona seza uo dejange na tai alafu na mfahamu gamu yoko seni mnikaoni buwa baba yoko seni mnikaoni buwa mazababi yoko seni mnikaoni buwa jomba na mdotu ndu wanahanyu wanawasha mtujoda mwa pasar maze baldeni mwadraga mdemla lada nyina ho na mdotu ndu wanahanyu mtujida mwa pasar maze nyukubi mdu waruja na walala ladu wanahanyu kamtujua na mdotu ndu wanahanyu mtujida mwa pasar maze alo dobisi ngwa huzao wajwaba gwanzonde wa watsahim na motoba la wande wareme wade Burundi wade urenge mwana wade hulalado na ikakuji gamashele yo mimi tiramu yo hadisi ni yamba o ikao la plupart mazarabi wenji obasha gwajo yeshelea gabo sikura kahoba janani haruma wakaya twarabu bisela de Salmaliamir où je pense à la folie jari para waili ababutira kamja
banga bomna mzade tsuo bajanani bomsiri jo place bajanani hodingoni eka upuse bo la pompi wakamna nyumba tsuo yabo ya mwanzano wangu ntsumvumbua ikawa rijali para banga bomna moto tsuo ngeyabo nguto olewa na bobo mobasha c'est-à-dire ya wana shatu basha ngajo hundra mrende warengi wandu bajana watu bajanani helila ondo warengi kagajone sa basha gajo sapanya na shao rende hula sinjia damine manzani wangu honjia ruhundu wala wakansi wararungu wafanya ngwarawo mpira emzima hotunda ngola de mwana mshwahahe uona dungana ya mina iwode mwana mshwahahe wala hori pararende yamba mwana mshimo bashagarendo rende ratunde hohenda bala ola na dungana da mina ola la zoba la urondo ufanywe masakri ola de mwana mshwahahe ebo yaona hakaje kajashida reagisse hajihundu tsidunga demnere desaka yabonsi kaupila harma po ya heli ya ukaya rirambio garderangali yomana mshendo uliposhe rendenu nukodi mwana mshahaka lewo mbaba ngujuja yabaki boulevard national hau yabaki gamaze hau yabaki gamaze place publique za Marseille yalawo yabu yabalele penzo a plombiere ngabu wa huzao wende bala bu masihu udrage mzima ukauhondola de mwana ha kuna ujonela nai ulawe bala wende vieport unga mnamana mshewu mpari wamigami harma shambru kadha wende bala wenda hondola de mwana ha kuna ujonela nai haukaya wenji wazifanya mtu uzijua wana wenji wa deplace wabaga ondomo likoni na mungu wazifanya uka mtu uzijua Nyezi Mungu nalipwe neshari shahani Nyezi Mungu ya rengeze zero huzahaka Nyezi Mungu yarinike mbangu kwamba sitara ni wanadamu ikao maneglijo wana mtundu wanahunyu tujuka trota na mfanya hani za ufanya bei kuandwa shahanyu kwa tutsa hao mwende mwanu wanahanyu shana mwende mweli kone mwende mwadu wa kalili ya mdo wa jua tai mdo wa jua komportoma mdo wa jua bumba subhanallah watukufu wa jamalifu Marseille ngabo waze ikao warengo wana walalado na iyo wandu wazijua wei hazifanya wei kajajua wei hazifanya kajajua kwa imana hai shaipunjo kanza na mwambia ukaya hafanya eroli raile mrumshahe hafu kajapale mrumshe kajenda ay kajeda harmadi kangala hemrumshe ulanzuani harantimana ya kana 2 ans à 3 ans hata mwanawo yatimis 18 à 19 ans ya jemayot hata jara contre mbaba hahe shahara contre kopa katuja kwa mbabahi finalement wende hata wazai wazima alhamdulillah ham déplacer da uja Faransa hajaba kidena hamlola harantem rumsha kadena finalement wende la fanyisha a partir la hema photo yakawasuli nzuani yaudi yakauja yaonesha ukaya wode baho ya huzaya wajusemi hono warawe washimeze kodo wa alaikum salam koko Harun Mwenyezi Mungu na alhafadhi yanike mwisho mwema wa alaikum salam alinati Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema yanike taufiki waziwa hatu mdotu ndo wana ya aibu Mwenyezi Mungu alirehule na aibu haukaya kamtina mbangu kuhamba savoir vivre gamdonso wana kamtu watunda gamjuhenda hata mparo na aibu kamna ujua mwede hata mjemdo ambilwa ye mbaba wingi na foti kajaka ujua ye erolida huyafanya zina hau tujuro soma Mwenyezi Mungu halalane mwana Mwenyezi Mungu jomoko hata mpaka watukofu garto numero ewa participe warunike zefikira zao wa upande ya wababa wa helino na wababa wenji wa lufaransa vanu watu utundo wana rilona 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans watu parona watunda mdojo kaga mhotsi wanro mararu wajompata naibu njohanza nyonsi pia oui tipita mweba bonjour hani ngatunde mwana heraja katrotar wakati kauye mbaba woi haza ya ne mwana watina ukaya hajwa kade mwana watine mwana ujua kawai mbaba hai sha parti libanda habizwa naye ye mafoto ya kaujumbuza kawai mbaba 07 73 07 48 45 19 33 oui bonjour maman Nelia 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gamju jaupara hau participer hau tsanga fikira
rugo hamada zinu hakaya imwanamshi honi para badala ya maha minji ya waza honda mahamili ika oblige ya nambie ya dégager ziloro honi nambie mbaba parce que mbaba toujours ngena ulaba gwanzo ili ike yemrumshahe gwanzo yende ya duhenda Burundi mwanamshi hamzia mabia hate mwana gamjoza kakuja wamona haukaya izo wafanya ufanya nai ikabidi untunde kuja ntunda bonjour Abu Ibtisam shamba bange no ulaba wahahe nezeletari zahahe gwanzo namna ili ya judoba wa mnaturu ya tso ujitsaha ya tsahataba soma Mwenyezi Mungu yemrumshahe umalani kao do ya lala hobali ni kao do ya fia ya lale vahanu wema Mwenyezi Mungu ya joka radhi naye shaye mbaba ngenaretari mruna tsipare haruma hiyo badi uhoza mruna pare haruma inu 07 48 45 19 33 kabona de mwazi mrungu paro haruma ila na botsaba mruna pare huno mruna tsipare yo na tsuto wo numero 07 48 45 19 33 Ya Latif, oui Kanaouzia, 06 51 72 47 46 47 46. Ha, wendo parohun, amun paro harmain, on est katsuishia, on a n'importe quoi. Allô? Ou parole ou participer? Mama Yasmini nishile rangu mda ukana baraka. Ebala kujaka wishe nimero na kayuvumbu akanja kavumba yowane uila wapara. Wala sharongo babo dia sa suparan mo yapelinu. Rongo. Vas-y. OK. En fait ingam participer au soni mwa desembo, soni mwa dunia, soni mwa wanadamu ikaongoshia mpango uno. Si wazazi ngaronda nao na shokuzinji japo konga wa baba wa honda nao na shokuzinji, c'est-à-dire des malaises dum tundo wana dum tundo wazazi. Nga wanadamu ikawa shahawa shoti shaba hasha yabo ya yo malezi mai ya juha ya jihunda no lamzazi hawo lambaba wanu kwa tujinika she ushahawa mbuka tutunde mahahe katutunda ukaya zanogozinga jurisa anga jujisa shabora de wafai ajali hamadi yo kayamru yende hata yarenge mwana basina umuzi sakayo hanyuda huvi yemade uwa uzayanda wavi yehulanda huvi shado tokaya boreza hangu deo nazihohe yayonga mono hamaya bo imbaba hafugu malezi hau wanaume wafugu malezi hau wano wazadi wafugu malezi parce que uniform ndo wafanye dola hau waringa mrumushe mrumu ziso hau utaharansenima hau tundu juwa yewo imrumwema o imrumwi shati mwana hahe data mdeplase bati ukajwa fami ende hata yamu ende hata histoire yena mna hiyo na olambaba hasikitifu para hasikitifu parce que son tingasina wana kari sijue joka hundo wana dazivi ni utubio wa baba hao wachache wazira wa baba tena wasiono wana hao quelque soit effort ya mbaba cha hizo dazila hadhari ya lazima wanduazi wenge wadochawa wana watende walimazi wajai mwana kajaka ujua hawe mwana isanfu parce que imbaba hangu memwaje manfu shilade shawe namna ikao shibaba hangu manuru ngojo para messenger vas-y ni tahadharisha mbabu wanadamu wajatasi wa baba na wana wadojua yo ndo vemru limrenga wa mzima ya uzite mwananya ifamia hae. Wassalamu alaikum ba mashallah ngabajao apeliza saya mashallah do na haya rido sana relimite ukayufuesha hawashi tarumu mba yabuka batilimiti sheka mrungu vimiso ema haya vimiso adabu ya vimiso malezi ya mlela abu mwanadamu ono haya shaba hartarenge kaya mkaba bwana rabo ya waba ni barriere isazibulo. Assalamu alaikum mon petit frère. Merci beaucoup. Courage. Ewa. Merci beaucoup mtoko. Barengao appeli bano en tout cas yo walo messenger walo comment wajoja wapara mo messenger hawa para numero yo WhatsApp yonga minyo WhatsApp inaito wabo shangar parao ya appeli ya jabano no appeli ya jabano sha
Alaykoum salam. Vous parlez participer au? Oui, mzee. Oh, oh, le gratipwita. Garushilia mtukufu. Ewa. Konflikte wa ima awende hata kwa kuliba hanu ukoya baba hanzo ridokua avide yembaba akahamale kwa sala ukahazamu hana afandone mtate hata manaja huwa tuenda hata zotia zikihiri iloko sabo ya bandone yema hata tukamjua Bada mzazi afyo bari ni mbaba hende mayote datsa hema esha. Mzazi akanza hende banda hazaya rantse mwane mwanaka na 2 ans. À 2 à 3 ans. Akanza hende mayote dangare mblumenda afyo bari. A partir ya wala mbaba gaja paro henda ya tunda. Gaja paro tsa mwana te mwana jati mizi agende mayote. Mbaba hende ya one mwana. Bon hamdraga jakaja de mwana ahe sesa. Vas-y. Dawo jiro abwe problemu jiro abaha mtuwe kayazo kamunde mwana hane. Yatoka ntia tahasiru ya kana maswanza heza mkunda shatu wa ulangare yenea doe ruba mneko mbese awala anakuli kame abumba baharu aliyade borno wababa hapia abonge yabo rijoro ngo zemze uwe kamunyezi mwaje langu ishio kakanala shetani asubia mnyezi mwa hizo yafanya wealashe hiba yahe mwanata ya zanaye abonge yabo yazuwa yana la shetani kwanza udakoreje yukaya bilo yoaibu ndiro yahane yamdirili ya tena oui. Oku yebongewe ne babiri zo hambara mbembaboka ababangu kosovenda Subhanallah. Akwa wakati la kaja kosovenda ababa hayatwa ababangu kosovenda kanala shetani Wangeje ne bawa sura kangana mandio ka bomba na la seswan. Oui. Wange yabo baba nisingati hazini sasa kangari te odine hapo. Okay mtukufu. Okay. 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 Atukufu wandugu wajojua par messenger, wandugu wajojua par WhatsApp, okayo numero le WhatsApp. Aboga mtundo kanga wa kanza wa essayer. Wa par messenger ibanga bwana shohangu wajanza wa par messenger waleo bese kwa tushida wa Paris amangalo ka wengi ami ili ya para ka umru lokomor ajanza ya participe ya pare ya onesemba bizifikira zahe gamuhuparo mwana mshwangu uzisemru lokomor ngujofanya gamuhuparo bo manur akaya ukanza unga ukomor ukanza participe nuhupare ili urongo satsi hupara masuliatu la mutsi hale yabo bouge bo Ricardo si hale yabo inshallah batsi bulaba wona hanyo manirusu fuga mo paro hunu besega on a problème ya réseau je sais pas satsi hupara ili participer amanga on a problème ya réseau Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomema o wababa wa neglige wana wadole wa yaukaya henu wakati wa neglige mwana wenda tahundu majitso ngerabe horansi mwana mshe gamjoka ya mrumme ekanzaone mrumshi yona mrumshe yokama paha lalasum yabweka ubidi zenongozo nsipia rikema vigila ya ulojwa yaukaya na mtundo wana hanyu mlojwa ya ukaya toma ya mruman mratsamba halesha. Assalamu alaikum. Na assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Garushili ongo ngawera ngudaho. Allo? Oui, garishiao ngawera ngudaho. Mimi ngamikomori ngamjundo moroni. Okay, garushili au mwana mshohangu. Ndani ngamdengoze tosaza salam na hishma ndeyele tewo jitukufu ikaongilo yabo na utsanjeleze mbabi uhuswe hadisi ya mbaba paske hadisi ya mbaba ngabo makwara fikwe mbaba kaja rangundo mwa mbaba ya drage mwana mshewoyi wakawiyeshi vaka namna zinji ya shinda découvre famille hai
Oui. Do ende tomuzisa yewe parandovi ye hulanda hubi ye famia hondovi komsenge mbaba kafanya hadisi hiyo ala kulli hali hajoshinda découvre ka we mwana wa mru fulani ya maskini ye mbaba mru fulani shambaba hajua mbaba il était conscient de tout ce qu'il faisait aba mbaba mwanzo ajafie kapumatsoni narkeravi wanaume wanu rwa baba rwa nauma hatu aneni mru yake zamani bamru drage mwana mshe kutisonda drage mru wakati hiyo wambale mde mwalala naye shanga bo mahajisi wanruafanya wo wanru waelewana wanru wa échange hata toka wasili harmai action shanga sana mahajisi menjiri yafanya avant de passer de l'action sasa ndo sokari hato mdrage wa eshata jahamlola a partir ya hema photo nde baka découvre mbabangu rambio ndabo na kerati ya bomaswe kahonde mayoti yango jumba bi mayoti gamfikiri ukaya mayoti la plupart en achatu wenji ba mimi gwaka manama wo hadoni para haina 20h à 21h yofanya pel video yovira harmaze place publique za mayoti za huwa na washo wako uhuza sede hata mimi sikaonderange banga bo siku yani para ya pare appel gwambio mwanamshevala upuhandahu banura linga ulamwambia 20 euro baende atahapara fanya appel video wala kwa tujua mwanamshe ahimiswa bavuni ya kahonda Burundi yabopo na zono ambia hini izozo jom kinishiha omdulenga mrumsheka kumtundu ekawe fikira wabali ya hubalia ili ureme wendeza eka hubalia unike mruma pesa ureme wendeza mrujua urega mwanamshe lilo hulala naye hujibiwa ngo katuramba aiti kairi na mgarde na balahu mrenge umnikema pesa wendeza izorongo ikanga jiroma yote sariv naam mimi njaparo nda mayota feti njaparo pashia nda mayota shabo hone sa ye faziolu kaya woyimru ya mrenga e kontrango remo wendeza wila je suis d'accord avec toi en fait shekara mbanga rinchia harunganika efasiria dola unumparano unumishiliano unumdungano unumwelewano dola c'est la vie ngadora construire viatu donc ngela dimo réunir des familles ngela dimo ces familles zatu pia wakemakura sasa ndotokaria borjaria sata rinjarmanika batno kauje famille hangu mitwe hangu yo kutsona ukaya hamlola yo kutsona ukaya hamlola watina hata idhini ya mjomba na jao en France tout est possible boyo tindo la wesa yo bomkubaliano ha subhanallah bomkubaliano wida ko shayo tindo la shekane dola ke Mungu yabo yo tindo la wassalamu alaikum maraba menji maswe watukufu mwanamsho hatu ikao ya paravanu gonosia ukaya ya bomba baka okura ka ujezu ya kaurenda haukaya emana yaba ngujezu ya kaurenda do kaya c'est impossible homruhenda yamba na tout est possible gabwana shatu wenji wanshoma yote ikao hata kwa vumba ze famiza hao wenji wa ujo hamba ukaya ze famiza hao wafu wenji ujo hamba ukaya kwa tina fami wenji wajiri nikao decision izo zonti pia ngazifanishi hao mayote wenji ngwalolwao na bala ngwaona wanraume kwa jawafungua izo zonti pia ngazifanishi hao mayote kabati mrutso ujuokaya izo rongo zifanishi hao maore wanashatu wenji walo mayote wala wao Komori wala wangazija wala wao Nzuani haka hawara dene mwanamshe yomkinishiha mruge na hawara yake kataha ya mtundevi ya hahe hauye mwanamshe ya kashe mwanamshe yo ujwa ukashe mwanamshe ujwa mbeka mimi ntina mru msidu azeka sparofanya hadisi ya mwanamshe banu ya kadene mwanyanya yambie mwanyanya ya ukaya na womru ya kana kaseri lebele ya mwambia ukaya baike gauna kaseri roha wadi watahe ntahao tout est possible à Mayotte mrujwa uyenshide na mru san depa nevi ya Mayotte ne mwanadamu uyenshorme vila yo ujua hahamba ukaya je m'en fous ntina bezo ya fami iyo yo ujwa mkinishiha ntike wajen mimi ntina fami gamjitarumu hunu gazfanishi hao mdi wa zakati fanya message ya mwanamsho hatu ya rengwa ni mjomba hai ya rengwa yun minute mkanabala kata ujodorongo ya rengwa ni mjomba hai ya mbalia huenda homsiruni ya mrenga hata ya zade nae ya mlole watine fami mdi wa zakati za babana mwanamshe ya mwanamme ya rengwa ni mwanamsho hae ujaunu Faransa
yamnikana makirtas e mwana mmeasabu yarenge mwana mshwa hata yamlola mwishie video katifanya bana iyo yo ujwa hunu ngazifanyishi hao yajo mkishondo arenge mwana mshema yote ye mwana mshola waye ya mbeni je m'embadi ne famille tina bezina ma famille laisse tomber na rien chevia hatu ça arrive mtike wa jeni bezo gamzijua hello assalamu alaikum assalamu alaikum salam angarushili utidodu ngai hongo jibu enda direct madisira salam ngarushili mtukufu yabonfanyi hasamahani ni sikaupara mbavinga mihono pari ni intervene mnantereso ni mwe hadisiyo mashallah c'est la première fois njoka anza intervenir mwa mipango hiyo hali hiyo alafu je sais pas kama joka urongwando au je sais pas chanto kananga me vadimane mwana maya paraulo komori akahambe hadisi hiyo bochira endelea okayaye yendeni efetio kanamba baha ka uhadisi dena engar kubalio kama orei wo tute possible shaka memo boya haja yaka wakaujarumwa mabizo tukana alikata jivumbasha simushayo kayo parwa Mariama wa fulani hauti jindo bimbaba hajua hokana wolade mwana hae shangu fanywa parce ndo kase trotari ngondo atanduka fumachoni chapu kubalire hadala bochiramu be hadisi mbaba hajua bani jom kinisha ka hajua baada ataba sa hajohanza imotredo mbulia vanemba byo jom kinishi au kaya ikaga jaka jua vrai dire gejaka ubidi yabe baada joka de mwana hae yabe gumtsaho na undushe tena bidi atsahe tauba oui shaka memu waja wakombiziwa bengo wakombiziwa batina fami haumre tokao yonti shako lazimu kamemu ekazu yako wabiza yambeo kaya unga mumbizo mru fulani mwana wa fulani una binti fulani na binti kamemu unga rambula nao sonti bandri njamo ndrila ni sonti bochira kubali remana mshe na rabeka jajua wakatujua wange moto mtiti wakatujua yonti na parjo kubali mrabe mwana mshe ngujua mruna be mwana mme mbaba ngujua shaye mwana mme hajua mrezo ya kaurenda shabado kanana rambo kanao binadamu risari rangamia tiatu ya ngamia rirenge ndruziri tende zao swani mbada juezo ya kaurenda katuka hazijua isafishi ondwali hitima zeitimanga zizunguliao malani honti pia alafu yabo katuka hajue she hadisi mbada hajua mrezo ya kaufanya. Assalamu alaikum. Na tena mwana ambizi wabatina mjomba wabatina fami shatso mrenga wa taifungu shema laba de mafundu wambizao abo hatase fukosa akaujua kana uwa mwana wa mbu fulani ajoka wade mwana hae shara ngwa zaandisa ngutuanza atimizi subhanallah wawa abo assalamu alaikum rubule andotine waziro okay matukufu wanadamu wa parao banu gwambao mbaba hajua mimi ijomkinisha na mbaba hajua raili ya mbaba hatawasa hajuhanza ye motro ya domrenga ya dombulia haukaye mane mwanamshi ya kaunipara ya nabie lokaya mbaba waye gwanzo yo mtabisha yambe deja saziviri hamlola ye motro waye ya buhani mlola mba hikima ngurambuka ya mbaba ya hadisinu hajua haukaye kaubidi bada sa découvre kayu mwanahe ya renti definitif ya renti affaire olewa nyezi Mungu na pone shar nyezi Mungu arjale joka na her yalipuwe nezembi za wanadamu ala hitima haukaya yoti mastanja butimwambia ni Marseille banu ngabo wangu walala no wanahao kwa joka ndu wa baba hatu wao wana wazala mweti nuka wa baba hao wa warengi yoti mastanja bwebo mtuone bizarre ukaya wanu wala hitima watowema tampaka dabu watukufu ye message de ubia na bembaba we ukaya mrensi mwana wo tranquille bawonge haruma problemu banda hajua ukaya halala na mbabahe na igaja kaujua na mbabaha mneglige banda maha ya waza mzazahe ya fio barini kajeda nzuwane eda harumu msiba mzazahe hafuka japaranda tunde mwana ya bombaba ikaubidi weleo banda usau découvre kaudi mwana hao uretie mwana tranquille raili hu découvre que subidi wambe ukaya sazibiri kasijabira mdohu désolé kasijabira mdohu kanasonga
unji akili raja katrota rutsahe tauba haukaya waupe undo waufanyao mbaba manza shonga hama ndawe nyezi munarponesha rishaha yeka husubuti humderange hauke mwanamshewoi hagarde horohoni hauno ya ukaya nguzambo ili yazitowe horohoni mbavi haukaya zikashiba zikamderange na woi mwanamshe ikao ya mzazahe mgazija mzazahe ya mzazahe kokwahe mgazija ya zaya mzazahe mbaba uo mzuani Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomema nombe Mwenyezi Mungu hauke mwanamsho atunguli dungwe directino Mwenyezi Mungu amnike subra udojwa ya ukaya kutsina ta erreur ye erreur luloni osoma Mwenyezi Mungu dokaya hu accept hufanya zina sha izo warenda ujaka ujaka mbaba hao ujaka ujaka mzi wao shabo wajua hujivuru ngone ya ukaya hufanya nai ye mbabadi yabakisha na upeuna shahawa yanzi ado hamba ukaya yoma fiti sazibiri kazi jabila bo sinema yekahu eseye humpara hawanza ngotsodizo wanduga jo hurambua garjo hubenua na ingaro hambia ozia urenso intimide emwana hao haukaya uwo mwana hao rangu wajua tahatabu Mwenyezi Mungu ujitahe haraka urespekte mwana umanze tanke mwana chatubali fikira kiburundi na fikira kiburundi yosailawa yoidi waze itijete na fikira yaho bekaido anza jetena wallahi ngojo jitwa haukaya karna huba nafas wallahi na Mwenyezi Mungu karna huba nafas zia beka kujazia garjo hupiblie garjo hubenua daiko ando damba kasha kubenua wandu bademana tso wabenua ndaboka rohamba ngwaele wao welcome vumbaba nuramba kafanya batani garjo hubenua ngwaele wao hata mpaka da yabo Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na musomema zahewa baba mafantom ya uliona wana na mtundu wana hanyu mnatsede zahe haranso wana kaki watundu mwiswajo da drage mananziani hata mpaka da yabo long vie avu Mwenyezi Mungu jornika khatima njema yanike musomema yanike mwana mshohatu wa roho kuna subra ukesiro kama Mwenyezi Mungu usamihi utigarde rancune utigarde des choses dans ton cœur wajo fahamu wajo njawade wale ya ukaya hufanya bakujajua utahetauba ya hele dhambi la hezina udojwa kama Mwenyezi Mungu wae gujo huswamia ukahurambwa ukaizo kazirendwa yarengeze mbabaho yankili yadiwa ze fikira zinrojina upara toujours répondeur gabo yanzu ya pare chambar toujours répondeur essayez d'appeler encore 07 48 45 19 33 vas-y 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarinike musomema yarijende jokana hirin duniani yahifadhi wanashohatu yahifadhi wazazahatu yahifadhi wa baba makaribosh walona zefikira phantom wanzo wale owana wawazaya mwana mshahatu wa Mwenyezi Mungu amnike subra ya dojokaya Mwenyezi Mungu hamsamihi wakati kao rango usiku le foto la henda zwani yaone haya bila kao mbaba hahe hashanze fikira gaja kubali ye mbaba ya mkomea hamwambia ukaya we mbaba hangu mimi mwana wa mrukadha hafio barini hamwambia ya ukaya sevre wode mrumshangu hamwambia baihola mzaza hangu mwenye hunza wala ya fio barini yabweka ubidi mbaba rangu yabo yazie yaelewe shambaba rede hakalboshi gwanzu ya buliwa ende Burundi shemba biasa ya henda hende kana hola tena lo mwambia ya ukaya uti oze wala uti subuti wanze uti oze wala uti subuti wambe gwanzo wende tena deka doanza upeseye wallahi garjo hutambaza ye dunia wa hurambue wa hulani hata mpaka da yabo garjo mbushirani heri na baraka wanza rabbal alamin ila weban ndela dunge emission di Jesai wakati kao ngabo sujet le très important rakao bidili dunge wakati kao ezambao zinogaranza odalao owazifanya wazie hakana shatu wenji walona juhudi na problem zijimoro ni hao bandao kwa zamba shawoisha kazi nzifanywa mru kadhaa kazi janunda wa miche saspuro kazi hundu zihundu fulani ezani hunda zihundu wala vomieru wanemizo. Assalamu alaikum. Enga wenda ho? Ok, ngarushili ya maswera ngune. En fait, il y a un sujet, il y a une leçon de vie. Oui. Il y a une maison de la en fait, on a trop avancé parce que vous comme ça la encourager wanache ambana kama mtu paramtu kasaya mjomba mtunde de nao de. Donc pour ce qui est de la fille,
mwanamshelera apara mtu amdrageu wai taenda takanda usifanya mariage kaka lazima atatonza familia yahi wewe après ouais à la baba même qui n'a pas tout le temps qu'il a vécu kaka Jean baba ouais à toi la nada elle aurait dû savoir à parce que mon père a été prudent va voir ça regarde maintenant maman Léo voici lazima usikema vigile par rapport à agi na mimi tunaomba à toujours à Kedangu l'on voit toujours à Kedangu il a dit un peu poussé mais je te le dis là maintenant Léo son maman Jao rapa irresponsable mais stongo ziriao umeelewa maana intervention pia wafanya mambo mzama ni samba mama uoka kasina erreur alors que ana erreur il a dû à contrôler via wajo akina confident dans la famille awaji c'est voisin papa aendre mayoti lazima ajua bala basi mangu moral yo dia havi au pe evaluer par extrait de naissance ya idai kasi tant que mon wa famille yahe ni wa nahi kasina collaboration donc c'est que je dis par conclusion bala yo les fonds de vie na wo mwezi mungu ni afanya zo para patia yangu zisome wa srabaki elewa Merci beaucoup. Okay. Watukufu Mwenyezi Mungu anike hatima njema yani kwa naswatu muso mwema yarjalie sitara yarpuene zambi kao dezijenda au nezi ajali dezijenda Mwenyezi Mungu anike mwana mswatu wa isubra na unono na suyana mvu ya mtulize roho ya lele mna mwana hahe Mwenyezi Mungu ambule mrume waziona maji ya mlole wafanye maisha ya hao yadiwa zile kariboshi la mbaba hahe mruma hahe ikao zinu haziprepare wakati kao habasa ya jua kaide mbaba hahe mwana woi shagwanzo yadobuliwa yabo wandu amba ukaya yabo mbaba kauzijua jomkinisha kamba mbaba kauzijua haukarangu ya Paris ukaya wede mwana hahe ikaubidi yeye yazizie chaza azibakisha nizo ahanza yadobuliwa Mwenyezi Mungu anike hatima njema yanike musomwema yarijailie ili ritao haruma ze ajali jendao nezaibu nasi karnauzia hoana nezembi bo Mwenyezi Mungu ajojalia zizie ohanza rabbal alamina nasi ngajo kaido anza zizie wakomorua ile wontipia yabo yambaye dunia hisa haukaya shetani ngufanyo hazi makaribu shingwa wenji hata mpaka da yabo bom longue vie à vous inshallah mtsido jetone hata hali kama ishangabo mbaba renge mwana bakomori mwisha kagabo mrabitwa mahakama komori ikao harenge mwana hahe halala naye hamviole izo nyinyi ngamzi juwao mwishi ya hunu kaya ngabo mwanamme yarengwani mwanamsho hahe ujahunu Faransa ya mhula makirtasi ya mnika na aboha juha ni mwana wahe mwanamshahola hamrengata basalzambao hamlola hazada nae watina avi itokayonti ya hefami ya abohunu Faransa tout est possible gamjao tena ya ukaya hunu Faransa ngabo message la parole fanya ya mbaba ya renge mwana ya mkanti gamzijuao zifanisha mayote yabo message ya madazini mtidona hama wa ujeni woti ujeni na rombeze dwa Mwenyezi Mungu anike hatima njema na musomwema wanuwalaze hitima wizo Mwenyezi Mungu yari samihi ziazibunguze au kangizo hawinji atampaka de yabo bom longue vie